Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, kita saksikan bersama kakak-kakak kita akan belajar berdoa menuntut ilmu. Kita persilakan kepada kakak Laila dan kakak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini firman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Oke, mantap. Oke, mantap ya. Oke, mantap kakak-kakak ya. Kita akhiri dengan salawat. Satu, 2, 3. Wujud ilamakum muhalafatun bil hawadisi kiyamuhu binafsihi wadaliya kudra irada ilmu hayat samat barang kolam hadis Hadirun muridun aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Oke kawan-kawan, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Besok kita belajar apa besok? Oke, bye. Besok belajar apa? Besok apa belajar? Wah, musik setan. Oke, besok ya, sore ya. Besok sore ya. Oh, doa tidur. Oke. Oke, sip, mantap. Bye. Dadah.